मेरो नाम निरञ्जली हो, कक्षा 1 मा हो। धन्यवाद। My name is Episa Tamang, class 2. धन्यवाद। नमस्कार, my name is Prasna Goswami. I read in class 5. My best friend name is Anushka Goswami. Yes. My family members name is, my mother name is Santa Goswami. My father name is Kamal Goswami. My sister name is Pransa Goswami and my name is Prasna Goswami. Namaste, my name is Sanjila. Thank you, Vanu. Thank you. My name is Arushi Goswami. Namaste. My name is Sustima Karki. My name is Swastina Karki. Namaste, my name is Prasna Goswami. I read in class 5. My family members my sister, my mother, my father, and me. And my best friend name is Anushka. I love purple color. And my brother name is Unico. I have one pet. नमस्ते, मेरो नाम सुविन्दा पौडेल हो। म चाहिँ कक्षा 6 मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम चाहिँ श्री सेती देवी सेकेन्डरी स्कुल हो र यहाँ चाहिँ राम्रो पढाइ छ। Namaste, my name is Anushka Goswami. My best friend name is Prasna Goswami. My mother name is Samdana Goswami. My father's name is Nirmal Goswami. Thank you. नमस्ते, मेरो नाम दिनेशना तामाङ हो। म कक्षा 4 मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम श्री देवी सेकेन्डरी स्कुल हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम दिपेश तामाङ हो। म क्लास 5 पढ्छु। मेरो YouTube च्यानलमा हाल्ने हो कि यो।